Aya Basia Bunduki Studio The Forest episode ya 9. Mwibuke aho twagarukiye abo twari kumwe si mwabonye n'amagambo ati numva uburibwe kurusha abandi bose buri gihe mbamena amarira bajya bavuga ngo amaraso akomeye kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose ariko ayanjye akomeye kurusha byose nagize gutya nshyingiranwa na data umva amagambo kandi nashyingiranwe nawe ndi umwana we ndi umukobwa w'ibyo mbizi neza cyane. The Forest episode ya 9 nuko tuyatatse mukore subscribe share comment ibintu byose gusa ubu ngubu sigaye nkunda umwana wanjye kurusha uko namukundaga mbere. Ikijambo abavuze ntavuga ati nzakora igishoboka byose kubwe nzagaruka kubwe ndetse nzanica ka kantu gato cyane ka karimwe gato cyane ubona ko nta kintu kavuze kubw'umukobwa wanjye buri kintu cyose yewe mwitegure n'ikindi kigiye kuza. Abantu muri kureba iyi filime ujye kuri Mango 4G ahantu aho ariho hose mu Rwanda genda ubabwira uti gute munyereka filime ntimumpereze internet mwamwumva wakwana tangire hakuno wari umunsi umwe mbere yuko uyu mugore tubamutamba bagusubije inyuma visual effect simbonye arinde nande we Bunduki Studio niwe weditinze visual effect ibintu byose wa musaza uba muri rishyamba waratanga ibitambo bidashira Soroba director wa filime saza hakuno yari ari matamba umwana we umunsi umwe. Uyu mwana we niwe babishananye wa mukobwa yashyinguye mu iri shyamba. Non! Hey! Je veux rester avec ton enfant. Non! Il sera grandi. Soroba Films musaza yari arimo. Il sera grandi bientôt. Elle aussi. Non! Moi je t'avais dit ça. Tais-toi! Non, tais-toi! Wa sibyari ko wambabariye wowe kabyara we. Hakuno. Tu seras sacrifié. Habimana Madura, assistant director. Wambabariye wowe kabyara we. Mugabo yari arimo atanga igitambo cy'umugore we akaba n'umwana amahano bayakoze mbere. Bayakoze mbere umwana ajya kubyarana na se. Main producer Analiza Empire. Analiza Empire shani ya Danje. Wa mugabo makeup. Mico the Art na Johnny. Mico the Art munaba following ahantu hose. Mugabo yaraje afata umugore gutya amunigana ifuru. Mazembe production designer Gaheza Simba mba narashoye mu nanjye udega nuko mutambona. News composer audio producer yaramwishe umunsi umwe. Props manager tuse bahanga bose baba bahuriye muri iyi filime ubundi. Executive producer Soroba niwe barashoyemo ibiceri agakinamo iki byose. Uskuni ibi bintu bivuna ariko yaramwiyiciye wari umunsi umwe yaramwiyiciye aravuga ati amampaya mugabo bivuze ngo niwe wiciye umugore we ari n'umwe ubu rero ikibazo njye ntago ndi kucyumva aravuze ati mugore wanjye kubera iki ngoze ibintu nk'ibi ngibi koko kubera iki mbikoze kwicuza kuza nyuma buri gihe Urukwaje fesa kubera iki ibi bintu mbikoze n'ukubera iki kwicuza kuza nyuma buri gihe ese kubera iki mbikoze atangira kwicuza gusa n'ubundi nyuma ntibyaje kumubuza ko yishe n'umwana w'uyu mugore. Rero uriya mwana nimba uyu nimba yari sekuru ubwo namwe mubyita uko mushaka njye simbizi sinzi sincana hakuno turacyari mu ishyamba ibigwi Van Studio Analiza Empire Gaheza Simba Soroba Films tuba umwe yaturutse hirya undi hino undi tuba tunyuranyuranamo ishyamba rimwe. Hey! Ko yakamwishe yamukubise imirunga yaramuziritse rangije amuzana hakuno. Umusaza afite umugongo umeze ukuntu shaburiya yamwivugishwa ngo imbaraga z'umwijima ngo ibiki n'ibiki. Shitani ariho kandi arakora sinzi impamvu mwa mudashaka kubyumva. Nirwa mbingingira gusenga wapi ntimubishaka. Yaraje ajugunya mu ngarandi hano
arangije amurenzaho imbagara, amurenzaho ibyatsi byumye. Rebe Come, Holy Spirit, ati mwuka wera amanuka fill my heart with your gifts. uzuze mu mutima wanjye, Let my love be true and my charity be gainless. Let my love be true ati urukundo rwanjye ruba urwanyarwo to be gainless. ndetse ureke ngira ubuntu bwo gutanga. Wumve sengesha hakuno bari byo numvishe, nimba atari byo sinzi, ngo nimba mbakubitiye mu marido dukomeze ibikurikira. Nihurumie sana haiko mimi. Musaza yaje hakuno atangira kwitotomba kwa kundi wenderwa mu isoko ugataha utonganya inzira. Kama itakuwa vitu. Je, ibyo nakoze nabikoze, ibyo nagombaga gukora nabikoze. Mimi basi hakuna kitu kingine. Je, nta kindi mbona nari gukora. Ishyamba ryamusabye igitambo na mbere. Ikindi yakoze gize gutya, umugore waramutwika, yaramwishana namutwika, ariko byanze umugore yagarutse. Me in all my needs. Ati ujye unyeyereka mu gihe cyose ngukeneye, Grant me knowledge to do what is right. ndetse unanyobora ngira umutima wo gukora ikiri ukuri. Advise me in my doubts. Ujye ugira inama mu gihe ndi gushidikanya, Strengthen me in my weakness. unyongere imbaraga mu gihe zanshiranye, Protect me when I'm tempted. ndetse uzajya undinda mu gihe mfite gushidikanya. And consult me when I am afraid. ndetse uzanyobore nimba nayobye natannye. Graciously hear me, O Holy Spirit, and pour your light in my heart, Mwuka wera ikindi ngusabye, mind, and soul. umutima wanjye uzawuzuzemo urumuri, Help me to live a holy life ndetse uzamfashe mbeho ubuzima butunganye, in goodness nzabeho mu cyiza and grace. Amen. ndetse uzampa umugisha. Amen. Ni Bless numvishe ni Grace. Kumbe hakuno barakwereka Titi Brown uko yakagiye azenguruka mu ishyamba, yaje kugeraho Nyambari. Kuva igihe yaziye mu ishyamba nawe finally birangiye ageze aho Nyambo ari. Mwibuka icyari cyamutwaye, cyari cyamutwaye kare, cyana mumanukanye cyamuziritse, ni cya kinyamaswa bita sorobo, kimwe kigendana uruntu rw'urushoka. Yaje hakuno Titi Brown aze gutabara byibura. Finally umukobwa aramubwira, sheri shushu be my love, Here soon. turaza kugera mu rugo mu kanya. Out. This shit. Come here. Ngwino tugende. Igihe kinini umukobwa yari akiri mu ishyamba, ntabwo cyamwishe, cyaramuziritse, ntabwo cyari cyaramwishe. Ishyamba ririmo ibintu bingahe tutaramenya ibyabyo. Harimo uriya mugore, harimo umwana we, harimo uriya musaza, harimo na wa musore twabonye umeze nk'umusirikare wirirwa atembera mu iri shyamba, wari ugiye gufata umugore ku ngufu. Harimo wa mwana wundi wambara iby'imikara umwe ujya ushika inkuba. Harimo na Dumba. Harimo na Dumba. Kize gutya. Heka umukobwa ave mu ishyamba, avemo. Ebe ave mu ishyamba. Ese iri shyamba bararivamo? Ishyamba baririmo ni benshi, dore ba basirikare baje mbere do. Hasiga afande ageze hano ahura na Dumba. Ahura na Dumba mu ishyamba. Rebe, I'm stopping. Hey. What do you want here? Oh, uri gukora icyo? I'm fighting demons. Je naje hano nca kurwanya amadayimoni. There are evil spirits in this forest and I'm Hari fighting imyuka mibi iri muri iri shyamba. them. I'm looking for my Bible. Have you Je ndi gushaka Bibiliya yanjye ngo mbone ukuntu ndwanya iyo myuka mibi. Wenda Wigeze ubonera Bibiliya yanjye? watu hapa. Uri kuvuga nabyo. Ndio zangu zote hapo umeziua wewe. Abasirikare banjye bose ubu si wewe wabishe. I'm a pastor. I'm fighting demons. Je ndi umupasiteri ndi kurwanya amadayimoni. Yes, fighting. Kurwanya amadayimoni. There are Rwa bishingwe ngo yishe umupadiri. evil spirits in this forest. They really they kill people. Nukuri muri iri shyamba harimo imyuka mibi. You have to be. Wenda nuri. Kandi iyo myuka mibi iri kwica abantu. Utasinani soja zangu hapa zote umeziua. Wa mukiga ntabwo ari we waje hano mukanyicira abasirikare banjye bose. Evil person. I'm fighting evil. Hano umwe ari kuvuga igiswahili, undi avuga icyongereza, ya accent y'abanyamerika noneho ya danje. Pastor,
Fighting. Yes, fighting. Kandi kurwanya amadayimoni ndi umupasiteri banyita Dumba nitemera ibiti. The evil spirits, they're everywhere. Kandi ibiti byajemo ikibazo nge ntabwo tuba tubyumva kimwe. Atari imyuka mibi muri ishyamba buri hamwe hose. Takuwa mimi hapa, takuwa kabisa. Wenda kwica shaho. Dangerous. Ongea kidogo bana, unaongea kidogo, mbona sauti nyingi hapo na tuza ufite utugambo twinshi uri kunsakuriza. We. me. I'm innocent. And I'm fighting them. You have to be careful. You Naje kurwanya amadayimoni ahubwo nkugira inama nawe wirinde wa mugabo. After 24 hours here, yes. you are kill. No. Mugenga amasaha 24 ukiri muri ishyamba ndakwica. If I find my Bible, but you have to be careful. After 20, Sana ari bingereka nishakire Bibiliya yanje ariko nkugira inama wirinde wa mugabo. You have to be careful. you go, please. Nawe Bibiliya yayibuze mu buryo budasobanutse. Nimba yarayitaye cawo wa mukinga. Dumba yikomereza ibye. Dumba yikomereje ibye. Birasigara hakuno yazanye n'abasirikare benshi ariko do. Hasigaye ingerere hasigaye bake cyane pe. Uburyo bwose bushoboka. Ebe. Uburyo bwose bushoboka hasigaye bake koko. Kumbe barakwereka hakuno. Uyu nawe urukundo rwabaye urukundo mombe be nginagire. Nyabarongo yicuyizaniye nk'uyu yaje hano muri iri shyamba ngaje gushaka umukobwa. I think I'm tired. Kandi ubu baracyahararanye. Wa mudayimoni witwa Rutwe ntarabizamo. Nanavuganaga na mama ntago arabizamo. Nakuno Jana arabwinagire aratangira kumwiyegamiza. How was you? Bantu mwese mushaka kubona internet itabagoye itabahenze Mango 4G. Ujye ku ishami rya Mango 4G aho urizi hose abe muri Kigali abe mu ntara. Genda babwire ngo ngende umufana wa Soroba. Soroba 3 uzagenda babwire ngo ndi umufana wa Soroba 3. Iyo ni promo code bazahita bagwa sim card y'ubuntu iriho na giga 30 za internet y'ubuntu zimara ukwezi. Cyo bintu babwire ntago mwa muri kubyumva kwe. This forest is danger. Iri shyamba niri bisheri. Best thing in this forest. Ndetse muri iri shyamba harimo ibintu byinshi tugire twigendere. Don't worry, I got you, baby. I'm going to buy you food. Sheri nitugera mu rugo naza kujya kukugurira ibiryo ndagusohoka n'iki byose ndakujyana ku kadeti. Ishyamba baraba barivuyemo. Egera ishami rya Mango 4G hariho hose abe mu ntara abe muri Kigali. Genda uvuga izina Soroba 3 barahita bagwa internet simukadire internet y'ubuntu giga 30 zimara ukwezi. Sasa yari kugenda huye na Dumba kare yageze kuri ya tente ya Dumba n'ubundi. Hey Oh, it's you again. Kigali we niwe kandi nanone Dumba zana hano Dumba zana hano. Yes, hurrying. Bamaze iminsi myinshi batarya bari muri iri shyamba to. May I help you? Gufasha Wewe unafanya nini hapo bwana? aho mundi wa mukinga wa mugane wo urakora icyo Bible so I can fight the demons. cyena buze Bibiliya yanje ngo rwanya amadayimoni ari muri iri shyamba. Nimba ari nde wamutumye nawe hakuno. Yes, baby. See my family. Je nkumbuye umuryango wanje urawukumbura bitanga iki? None wo kurira life ari kuri yo YouTube channel aho hasi. And I think subscribe, share, comment iki byose. Danger. Right? Turi kubyiga bari n'igihe twajya tubatamo nka kabiri mu cyumweru. Come on. Ukashushu pe. Amusindagiza rebe kamugezi muhira. Before it's too late. Tugende mbere yuko bwira. Tutaza kwisanga twakererewe nanone. I'm here. Come. Ikiri cyozo sheri ngenagire. Ariko nanjye hari umukobwa abaga muri iyi filime nenda kujya gucikisha cyazo sinyimubona. Soroburaza kumbwira yagiye. To find you, baby. Let's go. Mani shimwe kuba nakubonye baby. Ebe. Mwibuke Nyakse nawe aracyari muri iri shyamba. Nawe yaje kureba Nyambo. Nikupatia masaa mangapi kwanza hapa? No movie. Nda mukinga umaze amasanga ya hano hano. Nikupatia ni mangapi? Nari nagwaye amasanga he. Are evil and very strong. Mangapi? Muri iri shyamba rimo ikibi kandi gikomeye. To be careful. Gifite imbaraga wakwiriza mugabo. 24 24 hours. Wa kigwa rye nagwaye amasaha 28. Byako? Ondoke. Wituva muri iri shyamba
upumuke ondoke nkuburi. Nakwambia nini? Wewe ingia chukua vyako kisha uende. Injira upakira ibintu byawe byose uvuye hano ugende. Dumba baramukimbije. Dugo. Yes. Dumba baramukimbije umenya agiye kwigira mu bumaneja. Rebe. Timu ntuzana timu ntuza. Yakomeje imbere. Shyamba barimazemo iminsi. Shyamba kurivamo byaranze. Kwereka mu ishyamba babandi nabo bari gucika bagifite utwana mu kanya bari bumvishije icyari kiba. I'm saying this. This forest. Iri shyamba. You know what? Zini kindi mwana. Last night I met with Anito. Ishoro ryashize nahuye n'ikintu kibi cy'ikidayimoni n'iki. At the peak of this forest. Je narinde hejuru ku musozi. Sinzi. For sure. Nukuri kw'Imana mwana mwibuke we yahuye n'inama nimba ari abacuraguzi nimba ari abashungerezi sinzi. Pia mimi. Mwana wa watoto. Nenda huko nikawapata huko ndani wakiwa wawili. Alafu nikarudi huko kwa gari kuwatafutia maziwa kukunywa. Naje babana narabatoragwe mbasiga hanu. Ndangije njya ku modoka ngiye kugira gute kubazana amata yo kunywa. Alafu nikikuja garutse ndababura. Bamwazika wakiwa wazima. Kabrini. Zangara umuntu wari wabashingwe bakiri bazima. Shiraho hari cyo yumvishiye. Hey! Ishyamba. Nibuke kandi koko yasize utwana agiye kutuzanira amata ngo tunywe yagarutse asanga bigenze bite yasanze abana babashyingwe cya kigabo cyari cyabatanzemo igitambo. Ishyamba cyari mu ishyamba rimwe kore sabu cyamubireke ntago tuzajya tuba content ngo tubaye na internet niturangiza tunabinginga mu byihorere mu byihorere rwose kumbe Zangwendo nyuma y'iminsi myinshi Tore Zangwendo ngaratoragura ya Bibiliya ya Dumba. Zangwendo yitoragura Bibiliya mu ishyamba. Iyi ni Bibiliya ra. Ya accent nimba ari accent ya he. Toraguye Bibiliya mwibuke Dumba amaze iminsi ari guhiga iyi Bibiliya nawe amasaha abaye menshi akiraho Dumba vayo. Ugatsimba Bibiliya. Hello. Yewe. Fine. Muzabita. Fine. Good. Have you seen my Bible? Wigezana Bibiliya yanjye ratu nawe nimba ziko Bibiliya igira amaguru ahantu hose Bibiliya. Bible. Bibiliya. My Bible. Aha data nje Zangwendo reka ndarengana urw'igikundiro. Wapi nayo nabonye. Shyamba rimwe. Uyu we inzara yari inzara abantu banini buri abigirira peti. Mandazi kari mama yake abantu mufite branche ntimwaza ngo makuno I'm looking everywhere, but okay. Shana shache Bibiliya njano hose ariko nayibuze. Wayibuze se Dumba we? Be careful. Bibiliya iramujabuka. Bibiliya iramujabutse do. Oh, excuse me. Yo. Dumba bona Bibiliya ye. Bibiliya yaguye kandi cyari kimwakane yagifatana igihanga dore kuyakanura do. Must be there. Ayakanura nko yarwaye. Yes. Yes, what a surprise. Mbega siripurize Dumba narijijisha. Ya Dumba ni indyarya nimukamubone kuriya. Dumba ni indyarya. Abari muri timu zose. Why are you here at this forest? None subundi kucuri muri iri shyamba Dumba we. I'm fighting demons. Kandi kurwanya amadayimoni. I'm fighting demons. Do what? Uri gukora ibiki ntiyabyumva accent ntibihura umwe ari kuvuga igifefe kundi avuga icyongereza. I fight evil spirits. Je ndwanya imyuka mibi. Evil spirits in the forest. Ndikurwanya imyuka mibi iri muri iri shyamba. Ege arajebe. I'm a demon. Kandi daimon. No sir, no. Kare data. Kutiga biragatsindwa. No. Oya nakari we twavugaga. No, you're not. Nagurita imoni. Ni shyamba rimwe. Shyamba. Yajanaza. Kwirira mandazi ukorya mandazi mu ishyamba rikiri gucamo. Do. Hari umuntu hano ukuruntu kiri kuzenguruka mu ishyamba. Cyawe do. Cyawe ni cyageze mu nda. Kumbe ni umusirikare we. Musirikare we. Kwani mbona akimbia hivyo? Wa kigwa ryo kucuri kwirukanka gutyo. Una gani kwanza? Nduri mu bice. Wewe unakimbia hivyo.
Bundi guturumbuka wiruka gute. Unanishtua kweli? To. Nilikuambia kunganza. Wewe kimbia kama soja bana. Wajya ugenda nk'abasirikare ukareka kugenda uraho urasamye. I'm fighting demons. Kandi kurwanya amadayimoni. Wa mugabo we uraninyaho weretswe. Amuzangwendo, Kandi zangwendo ntabwo ndi dayimoni. So you're not. But be careful. Wirinde muze wirinde. This is dangerous. Yabonye bitari buze kuvamo ari kwepera. Zangwendo komeza ibye. Thank you. Zarakoze rata zangwendo we nambe nawe. Yes. Tumba bamwirukanye muri iri shamba nayo bamukubisa amasaha 28. Ngabarivuye mu bwo niba mufata. Soja Tararivamo. Mbona unaangalia hapo? Ya bwanwa barabwogoshesha kupa. Bakupongera. Chakula yangu bwana. We ibi ni ibiryo byanjye nta kintu nakumarira mukinga. Wewe ni ukwambiaje? Afande ni gutya baba bameze. Kigoryiwe. Gasire gusa. Kwanza ulikuwa unaenda wapi? Bundi uri kujyayo? Fanya nini? Gukora iki? Ntacyo. Afande yarumiwe. Wewe nenda kwanza. Kuriki. Nenda. Genda se komeza iyo ugiye nyine genda. Chuchwe. Komeza ibye. Tumetafuta kama mwaka mmoja hapa sijampata kabisa. Kwa nini? Komeza ibye agenda yitotomba. Kamoja kanje barashaka kukanteraho iki byose. Arababeshya ari abajinga nibahoshi. Ebe shari mwishyamba. Kumbe mwishyamba. Ishyamba twamaze kumenya ko icyabyutse cyari cyarashyingiranwe na se. Cyari mwishyamba ryo rimwe. Cyawe! Wa undi wari uri macumbi afanda kimbije. Hako nta kintu numvishe. Ishyamba rimwe. Ko nta kintu ndi kumva biramucanga. To. Ishyamba biramucanga. Ebe. Kumbe Nyambo na Titi Brown nabo hano. Titi Brown ari magenda. Cyakindi cyavuze ngo nzica buri kanyabuzima kose. Cyara mwifatiye. Baby. Ari cyamucanyaho. Imwe abakobwa babigira biriya n'umuteto. Biriya n'umuteto akizwa n'amaguru. Nawe mwishyamba. To. Ari icyo ari kumva. Hey! Cyari kumva mwishyamba. Godara kiraho. Cyamukuruye. Cyawe. Godara. Nimwe. Gongo barawuca. Gongo bawugira imyase. Godoro yazize isura ye. Godo. Agasani. Bamwise Godoro da. Tayari. Kirabamaze. Noneho kimaze kuba igisirimu gisigaye cyambara n'agatise n'akadeshiri. Gikomeza ibyacyo. Kikomereza imbere. Cya kinyamaswa cyacu. Gisigaye hakuno ubwongo kirawumanyuye. No! Ntikicira kurya ntikicira kugira gute gusa kuko bamenyereye ishyamba tu. Kumbe barakwereka hakuno. Zahirwazayi nabo nawe nyuma yo kubura abana be satwe tuzi ko abantu bari mu maboko meza byibura bari mu maboko ya gisirikare. Nawe mwishyamba minsi maze kuba myinshi abana yarababuze. Satwa abana turabizi ko bafitwe n'abasirikare babiri. Byibura bari mu maboko meza nubwo nyina na se bababuze ariko byibura ibintu bimezemo neza gake. Bitahura n'imisozi irahura. Ngwendo barayamena. Ngwendo bayameneyemo. Niwe wabazanye mw'iri shyamba. Nyuma y'iminsi
myinshi do ai nawe yifatiye Zangwendo umukongomani kazi umugarirwa kazi bakamye ikimasa ibi nibyo bita gukama ikimasa bakamye ikimasa ndekura uyu mujenga niwe yatuzanye mw'iri shyamba abana banje kumba bafite abana do abana bo baracyakomeje urugendo cyari mu ishyamba mwana turi kwerekeze ko kukwera ubu ngubu bo baracotse bamaze gucoka ishyamba babuze inzira ibasohoramo muri iri shyamba sinzi ebe babuze inzira ibasohora muri iri shyamba hey aje hakuno banza yikuramo ishati yiwe nibuke n'ubushize utu twana ajya kutubura yari yadusize ku ishati yiwe twana turananiwe natwo ntiduheruka konka ntiduheruka kubonana na nyina iminsi baye myinshi hakuno ikibazo cyabaye ikibazo biri mu ishyamba byabaye ibindi T Brown tubonye yarazi ko bagiye gusohoka mu ishyamba hari ikimusubiranyeyo tutoka hapa hivi aje buretse ndi kumva ndi kumva mu ishyamba Faransa niwe wabivuze neza ngo keskiri Zangwendo bakamye ikimasa bakamye ikimasa kubera icyo untereye imipira ku cyo uyikinnyemo buri boso ayikinnye riboso sinabyaye umugore wawe yize karate ni jetiri ni vandame nini wamaye abana banje cyawe arongera aragikama Zangwendo yabikubitiwemo ubundi we abana banje bari sa nawe wisara ukoresha ituroma yaramurenze n'umugabo ntakimutaka ariko nkubite kamubita ingegera njye kuyirega kamwice njye kumwirega Zangwendo wa kigoryi uliniambia nini? Ibicu uri kutubwira uvuga ibiki? Niambia nini? Sinaniambia uko naenda kutafuta watoto wangu. Ugiye kutubwira iratuzana abana bacu nyuma yo kutuzana. Nje bari kunkubita iki? Yes. Ndekura nwere kutuntu nikore. Ndekura subutu sinigauze ndekura. Kumbu twana twe turi hakuno. Twana twimpanga. Zije. Sinabyaye impanga umwe azaba ari simu 1 undi ari simu 2. Yes. Tomorrow morning at midnight we have to be out of this forest. Ejo mu gitondo dukeneye kuba twavuye muri iri shyamba. Kumbe mu ishyamba. Kimwe twabonye gicana uti T Brown. Bambaye ikanzu y'igitare yahindutse abaraso gusa. Toka! Shana sema toka hapa. Ndavuze ngo toka hano. Genda mukingo. Cyangwa nongere ameneremo barimeneramo. Sai nabonye narakaye kuba yabura abana be yahuye n'ikigero cyashatse kumufata ku ngufu cyarenze umufana. Zangwendo si ugenda asunikiriza yiwe. Kigoryi mvibe. Sheri acha. Ase shushu be waricyo we waricyo. Reka nyice nkirege. Sikia. Asabanza umve babishwaniyemo. Zangwendo nawe. Acha ni kwa. Yo Zangwendo nawe no. Inyongeza nkonido. Acha nikwambie sheri wangu. Basi reka nkubwire shushu be mayiravu. Acha nikwambie. Ariko mwere kutuntu nikorera kire kigoryi ngo Zangwendo dekura mwereke tutamupata Zangwendo wa kigoryi Yache. Wandekuye Unaweza kuyachilia? kumbuka dekura Unaniumiza. Yache kunkanda ariko ndekura
sinkubwiye ndekura acha sheri wangu acha subutu nawe ntumenyere umugore amaze guhaha mu kado yitsa amaze muri iri shyamba imaze kumugira umusazi bimaze kwivangavanga bombi barakwereka hakuno hey bakiraho nyagasani uko baraho wa mugore yaraje kandi yaravuze ati muri karemwa ko nzageraho kose hey zangwendo muri Azizi yiwe bi kugerano aro yahuye nawe hey wa undi wapfiriye mwiri shamba hindutse umuzimu yirwa sirikira zangwendo kugerano shawe inyuma yi uzonafanya nini huko wala adejuhi hongoro barahuye bahurira mu ishamba uzonafanya nini huko urakora iki hano wala adejuhi ahubwo we kuki uri hano what do you want from uranshaka iki Ikintu mimi nataka kukuambia. Hari ikintu kimwe nshaka kukubwira. Mimi sitaki chochote kwako. Chenye mimi nataka kukuambia ni kuondoka hapa. Ikintu cyonyine nje kukubwira vana ugenda wa mugabo. Hapa spot pa kutembea. Hano sano wo gutembera vana ugende. Vana ugende. Kamwihorere. Asani. Hakuno wacitse nawe Jambo wacitse cyose hakuno. Titi Brown ni baje. Titi Brown ni baje. Wewe uniulize hivi. Makiri chenye unafaa kujua. Hapa sipari pa kuchezea. Asa hano wo gukina wa musaze mugire mu vyano. Ibintu byose wabuzi kuri ishamba nibyo utazi menya katara hano wo gukina mu vyano mugende. Hao wote wameshakufa. Sasa unafanya nini wewe? Abantu bose ntibashaka gupfa abaje muri iri shamba bose. Bari ba abantu bashaka gupfa none urakora iki hano? Ngotaye kuishi. Mzee byaramurenze yi. Ondoka. Genda ari kwa gisaza we. Hapa kuna kitu kinaua watu. Ndio unataka kukufa. Goodbye. Go. Sabai reka nije goodbye. Goodbye. Sikone tena. Sangwende atarutse. Mtu aina gani? Kinga. Ni muri iri shyamba atinzemo. Yapfiriyemo none yabaye akazi mu gasige kirwa gasirikira mu ishyamba. Ishyamba. Cyari mu ishyamba rimwe. Oh, shawe. Ndari kugenda. Oh my god. Babe. Yasotse mu ishyamba. Yasotse mu ishyamba finally nyamba ari magenda. Kuva rya shyamba yarigeramo. Dore ngarasohoka mu ishyamba. Mama we. Shyamba bivuze ngo ari uburyo warisohokamo. Sasa ubwo buryo n'ubuye bwatuma usohoka muri iri shyamba. Bayi iminsi myica abandi bari mu ishyamba nyamba yarisohotsemo. Yesu Kristo. Mana yanje. Shyamba yarisohotsemo. Hey! Shyamba nuko yarisohotsemo. Ure muri episode ikurikiye ya kangahe? Sohotse mu ishyamba. Gusa mwibuke asizemo Titi Brown. Sasa uyu mukobwa kize gutya hano yigendere nyuma na nyuma bitekereza ariko nanone kandi sinzi nta yandi mahitamo mfite ibigomba kubikora kw'amagambo. Sasa nibicyo gukora asohotse mu ishyamba aho bari usohotse muri ririya shyamba sinzi ko arisubiramo. Tugomba kugira umutima ukomeye. Sasa umukobwa kize gutya aho kugira ngo yigendere imwanga mu ariko sinzi yarasohotse mu ishyamba yararivuyemo amahoro. Yararivuyemo dore ngo umukobwa aragaruka mu ishyamba nyagasani. Umukobwa yasubiye mu ishyamba yari episode ya 9 tuzahure muri episode ya kangahe ya 10. Nta gutinda mu nzira noneho mbere yuko ngenda reka mbanze ngira akantu mbere. Enjoyinga internet idashira ku bihumbi 16 gusa.
ndavuga Mango 4G smartphone unlimited package ukoresha ukwezi kose naguhagarara. Sibyo gusa, noneho na za giga 30 zaguraga 16,000 ubu twarazihananuye ziri kugura 8,900 gusa. Mvuga iki sendeka iki koko? Iri ni igororo utasanga hande. Yoboka Mango 4G nonaha nawe kuryoshe. Ku bindi bisobanuro waduhamagara ku murongo wacu utishyurwa ni 2550. Mango 4G, truly 4G network. Ye dora gasha, dora umuganga uvura abandi nibakoremo. Na wundi ni Buganga Kivumbi. Waba warabaswe na zimwe muri zino ndwara zikurikira: igifu, umwijima, amibe, kwikinisha, kurangiza vuba, abagore babuze imihango, umugongo udakira, umwingo, kubyimba amaguru, amarozi y'amahuhirano. Ese wa mugore waba warazinzwe rubimenye? Igisubizo nta kindi, gana Muganga Kivumbi. Ukeneye ubundi busobanuro hamagara nimero ziri kuri screen yawe.